Reka nongere mbasuze mbifurize ibihe byiza mwe mudukurikiye kuri Noran TV mudukurikiye kandi muri bice bitandukanye ndiza neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Ni inkuru yihutirwa cyane kuri General Patrick Nyamvumba yoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, yakoze kandi imirimo itandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, yafatanyije n'abandi mu kubora igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Gusa mu minsi yatambutse yaje guhabwa inshingano zo kuba ahagarara inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania cyangwa se ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania. Uwitwa Perezida Madamu Samia Suluhu Hassan uherutse i Kigali mu Rwanda, akaba rero ari icyemezo gikomeye cyane yamaze gufata. Gusa mbere gato yuko tuza kurambura ino nkuru, reka mbanze mbabwire ko mu makuru yandi mu buryo bw'incamake, reka duhere kuri iyi tariki ya 17 Gicurasi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, mbabwire umunsi Mobutu yahirimye Kongo ikaza guhindura isura y'amateka. Hari ku itariki ya 17 Gicurasi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, mu bayobozi bari bamaze igihe kirekire ku butegetsi muri Afurika, Mobutu Sese Seko yahungiye hanze y'igihugu cye cya Zaire nyuma y'igihe kinini cyane igihugu kiri mu ntambara. Uwo munsi nibwo umutwe wa Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire wari uyobowe na Laurent Désiré Kabila winjiye Kinshasa nta mirwano ikomeye cyane habereye, maze igihugu gihita gihindurirwa izina kiba Democratic Republic of the Congo. Ni umunsi wahinduye amateka y'akarere kose ka Afurika yo hagati, ariko kandi uba intangiriro y'ibibazo bishya byakurikiyeho imyaka myinshi cyane y'intambara, amacakubiri n'ihangana ry'ibihugu byo mu karere. Mobutu Sese Seko, perezida wari warabaye igihangange cya Afurika. Mobutu yafashe ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu nyuma ya kudeta ya gisirikare mu gihe cy'intambara, kandi utita yari umwe mu bayobozi bashyigikiwe cyane n'ibihugu by'uburengerazuba, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera kurwanya ubukomunisite muri Afurika. Zaire yabaye igihugu gifite akamaro gakomeye cyane muri geopolitike y'icyo gihe, ndetse Mobutu aba inshuti ikomeye cyane Washington. Ariko ko imyaka yagiye ishira, ruswa yarakwirakwiriye, ubukungu burasenyuka, ingabo zitangira gucika intege kubera kudahembwa, abaturage benshi nabo kandi batangira kurambirwa ubutegetsi bwe. Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, igihugu cyari kimaze kandi kugera mu bibazo bikomeye cyane, amafaranga yarataye agaciro, amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ariyongera, amahanga kandi atangira kumutakariza icyizere. Jenoside yakorewe abatutsi yahinduye ibintu byose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, nyuma ya jenoside against Tutsi mu Rwanda, ibintu byahinduye kandi isura muri Zaire. Abasirikare ba FARC n'interahamwe bahungiye mu burasirazuba bwa Zaire bafite intwaro, bashinga ibirindiro mu nkambi z'impunzi hafi y'umupaka w'u Rwanda, aho batangiriye kugaba ibitero ku Rwanda Arusha rwari ruyobowe na RPF Inkotanyi. Ibi byatumye u Rwanda rufata ikibazo nk'icy'umutekano cyihutirwa. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu havutse umutwe wa FDR wari uyobowe na Laurent Désiré Kabila, ushyigikiwe cyane n'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Intego yari gukuraho Mobutu Sese Seko no gusenya ibirindiro by'abari bakoze jenoside bari bari muri Zaire. Uko Mobutu yagiye atsindwa intambwe ku yindi, FDR yatangiye urugamba, iva mu burasirazuba bwa Kongo ifata imijyi nka Uvira, Bukavu, Goma, Kisangani na Lubumbashi. Imijyi myinshi yaguye vuba kubera ko ingabo za Mobutu zari zaracitse intege. Bamwe mu basirikare bahungaga batarwanye, abandi kandi bakiyunga kuri FDR. Ihirima rye ryatewe kandi nuko ingabo ze zari zarasenyutse, yararwaye kanseri bikomeye, yaratakaje inkunga mpuzamahanga, ndetse kandi abaturage benshi bari baramaze kurambirwa. Mu mezi make gusa FDR yari igeze hafi ya Kinshasa. Tariki ya 17 Gicurasi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, Kinshasa irafatwa. Mu gitondo cyo ku itariki ya 17 Gicurasi w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, Mobutu yari yamaze guhungira muri Maroc. Ingabo ze nyinshi zaratatanye, maze abarwanyi ba FDR binjira Kinshasa. Abaturage kandi benshi babakiriye nk'abaje guhindura igihugu nyuma y'imyaka irenga 30 y'ubutegetsi bwa Mobutu. Laurent Désiré Kabila yahise atangaza ko igihugu gihindutse Democratic Republic of the Congo aho kwitwa Zaire, ndetse yitangaza nka perezida mushya. Icyo gihe benshi batekerezaga ko Kongo yinjiye mu gihe gishya cy'impinduka n'ituze, ariko ibyo byiringiro ntibyatinze. Insinzi yahise ivamo intambara nshya. Nyuma y'umwaka umwe gusa, umubano hagati ya Kabila n'ibihugu byamushyigikiye watangiye kuzamo agatotsi. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, Bwana Kabila yirukanye abasirikare b'Abanyarwanda, u Rwanda na Uganda batangira kandi gushyigikira indi mitwe yamurwanyaga. Nibwo hatangiye intambara ya kabiri ya Kongo, bamwe bise intambara y'isi ya Afurika, kubera umubare munini cyane w'ibihugu byayinjiyemo cyangwa se byayigezemo uruhare, harimo Angola, Zimbabwe, Namibia, u Rwanda, Uganda n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR. Ese kuki ihirima rya Mobutu rikiri ingenzi cyane kugeza uyu munsi?
nubwo hashize imyaka myinshi cyane. Tariki ya 17 Gicurasi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1997 iracyafatwa nk'umunsi w'ingenzi cyane mu mateka ya Kongo no mu karere. Ni umunsi warangije imyaka 32 ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko wahinduye geopolitike ya Afurika yo hagati, watanze intangiriro y'intambara zakurikiyeho mu 1990 ndetse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kandi kugeza n'uyu munsi ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo gifite imizi muri bihe byose. Hari ababona Mobutu nk'umunyagitugu wasenye igihugu cye, abandi bakavuga ko nyuma ya Kongo yinjiye mu bihe by'intambara birushijeho kandi gukomera. Ariko ikigaragara nuko tariki ya 17 Gicurasi w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi yabaye umunsi wahinduye amateka ya Kongo burundu. Hanyuma rero mbere gato yuko tujya kuri General Patrick Nyamvumba, nk'uko nababwiye, reka mbanze nce gato mu karere ka Karongi mbabwire ko yafatiwe mu cyuho agurisha inka ebyiri bikekwa ko yibye. Ni umugabo mu karere ka Rutsiro ufite imyaka 28 yatawe muri yombi nyuma yo gufatirwa mu cyuho agurisha inka ku isoko ryo mu karere ka Karongi, inka ebyiri bikekwa ko yibye. Uyu mugabo bivuga ko yari afite ikibazo cy'amadeni, yafatiwe mu isoko ryo mu mudugudu wa Nyagahinga, akagari ka Bubazi, umurenge wa Rubengera w'akarere ka Karongi, tariki 20 Gicurasi 2026. Ni nyuma yaho Macumu Daniel w'umurenge wa Mukura, akagari ka Kageyo, umudugudu wa Nkonsa, ari naho kandi ukekwaho atuye, yabyutse agasanga inka ye ndetse y'ikibamba n'ikimasa icukije zitari mu kiraro, agahita abimenyesha abaturanyi rero n'ubuyobozi bakamufasha gushakisha. Mu gukurikirana izo nka kandi bamwe bagiye gushakira mu isoko ry'amatungo rya Rambura, abandi bajya gushakira mu isoko ry'amatungo rya Kanyiramugozi mu karere ka Karongi. Abagiye gushakira mu isoko rya Kanyiramugozi basanze umugabo ufite inka ari kugurisha amafaranga make bagereranyije n'agaciro kazo. Barebye babona zihuje ibimenyetso n'izibwe, bahita bamufata kandi bahamagara nyirazo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera Ayebagabo Faustin yashimye abaturage kandi batangiye amakuru ku gihe bigatuma izi nka ziboneka. Asaba abaturage gukura amaboko mu mifuka bagakora aho gutekereza kwigabiza iby'abandi. Ati turasaba ko ubwo bufatanye bwo gutanga amakuru bwakomeza kugira ngo tubashe kandi gukemura ibibazo nk'ibi, hagire ibigaruzwa. Ati tunasaba kandi n'abafite ingeso nk'izi kubireka bagakura amaboko mu mifuka bagakora. Macumu Daniel nyuma yo gusubizwa inka ze zari zibwe yashimye ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, abaturage n'inzego z'umutekano, avuga ko iki kibazo kandi bakigize icyabo bakamufasha kugeza inka zibashe kuboneka. Ukekwa afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu karere ka Rubengera, mu karere ka Karongi, ni mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi. Hanyuma tujye rero ku nkuru yacu nyirizina kuri General Patrick Nyamvumba, babwira ko ati bizoroshya ishoramari n'ubukerarugendo. Ambassadeur General Nyamvumba Patrick mu ngendo za Rwandair muri Zanzibar. Ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania General Patrick Nyamvumba yavuze ko ingendo za Rwandair muri Zanzibar zije kunganira abaturage b'impande zombi, byaba mu bikorwa by'ishoramari cyangwa se ubukerarugendo. Yabigarutseho ari ku itariki ya 1 Ukuboza 2025 ubwo sosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere ya Rwandair yatangizaga icyerekezo gishya cya Mombasa Zanzibar. General Patrick Nyamvumba yavuze ko bizafasha abava i Kigali berekeza muri Zanzibar cyangwa se abavayo berekeza mu Rwanda. Abantu bacu bashaka kuza hano ubu bashobora kandi kuhaza byoroshye, ati batagombye kuzenguruka cyangwa se batagombye kunyura Dar es Salaam ngo bafate amato. Birumvikana muri urwo rugendo kandi igihe gusa umuntu akoresha ubu kandi ushobora kandi kuva hano ukajya i Kigali ukoresheje isaha n'iminota 45, ariko mu by'ukuri ubundi udafite uburyo bw'urugendo ruhita rukomeza byagusaba kuza ukara Dar es Salaam, hanyuma ejo uzafate ubwato cyangwa se indi ndege. Yongeye ati buriya ati nuko tutajya tubibara neza, ariko igihe nacyo gifite ikiguzi. Ati birorohereza ati abashaka kuza hano haba mu ishoramari cyangwa se ubukerarugendo guhindura imibereho kimwe n'abandi bava hano bajya iwacu mu Rwanda. Yagaragaje ko icyo cyerekezo kitazagirira umumaro abanyarwanda ndetse n'abanyatanzania gusa, ahubwo hari n'abandi bagenderera ibihugu byo mu karere bazajya kandi bakifashisha. Ati muri ibyo byose kandi ariko harimo n'abandi batari twe, batari abanyarwanda n'abanyatanzania, kuko Rwandair ikorera abagenzi bose, abanyafurika no ku yindi migabane. Abo rero ati niba bahari nibo bazenguruka no mu bindi bihugu byacu. Iki cyerekezo cyari gisanzwe kiriho kandi cyarakorewe ubushakashatsi ko cyagirira akamaro kuri twe abanyarwanda no kuri Rwandair. Ubu rero ati bikaba byashyizwe mu bikorwa.
Rwandair yongeye kandi gusubukura ingendo zerekeza i Mombasa nyuma y'uko yaherukaga gukorerayo muri 2019 mu gihe kandi icyerekezo cya Zanzibar ari gishya. Ibyo byerekezo bizasiga kandi u Rwanda rukorera mu byerekezo bitatu muri Tanzania na bibiri muri Kenya. Rwandair izajya ijya mu cyerekezo Zanzibar Mombasa inshuro enye mu cyumweru, kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu no ku cyumweru. Umuyobozi mukuru wa Rwandair Yvonne Maklo aherutse kandi kuvuga ko gutangiza ingendo muri Zanzibar ari intambwe nziza mu rugendo rwayo rwo kwagura aho igera muri Afurika y'Iburasirazuba, kandi bizafasha guhindura Kigali ahantu h'ingenzi. Ibyo birafungura amarembo ku bucuruzi, ubukerarugendo no gukomeza kandi ubufatanye muri Afurika y'Iburasirazuba muri rusange nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Hanyuma rero tujye kuri Perezida Samia Suluhu Hassan w'igihugu cya Tanzania, turebe amakuru amuvugwaho. Akaba rero aherutse i Kigali mu Rwanda. Suluhu yashimiye Perezida Kagame wafashe iya mbere ku ikoreshwa ry'ingufu nucleaire muri Afurika. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yashimiye Perezida Paul Kagame wakoze ubutaruhuka mu guharanira ko Afurika nayo yaza imbere muri gahunda zo kwisunga ingufu za nucleaire mu iterambere ry'uyu mugabane. Yabigarutseho kwa 19 Gicurasi 2023 ubwo yari mu nama nyafurika yiga ku iterambere n'igikoreshwa ry'ingufu za nucleaire. Iyi nama izwi nka NEISA, Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, yabaye kuva ku itariki ya 19 kugeza ku itariki 21 igomba gusozwa uyu munsi. Akaba rero u Rwanda ruyakiriye ku nshuro ya kabiri. Yatangijwe ku mugaragaro na Perezida Kagame, yitabiriwe n'abarenga 1200 kandi barimo n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma nka Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Faure Suzima Nyasiba. Perezida Samia Suluhu Hassan kandi akaba yashimye Perezida Kagame waharaniye ko izi ngufu zikoreshwa hagamijwe kandi amahoro mu gihe uyu mugabane ari wo wasigaye inyuma muri uru rwego. Afurika y'Epfo nicyo gihugu rukumbi gikoresha ingufu za nucleaire muri Afurika. Iki gihugu gifite gahunda kandi gifite uruganda rutunganya amashanyarazi akomoka kuri izi ngufu ruzwi nka Koeberg Nuclear Power Station, ruri mu birometero nka 30 uvuye mu mujyi wa Cape Town. Uru ruganda rufite ubushobozi bwo gutanga gigawate imwe n'ibice 94 z'amashanyarazi mu gihe kandi ibindi bihugu aribwo biri mu gutegura iyi gahunda. Misiri nayo kandi irarimbanyije mu kubaka uruganda rutunganya amashanyarazi akomoka kuri izi ngufu. Iri kubaka uruganda ruzwi nka El Daba mu majyaruguru y'Iburengerazuba. Ruzaba rufite ubushobozi bwo gutanga amashanyarazi angana na gigawate 4.5. U Rwanda rumaze kandi imyaka 10 mu rugendo ruganisha kubaka uruganda rw'ingufu za nucleaire bitarenze muri 30. Ariyo mpamvu rero Perezida wa Tanzania yashimiye Perezida Paul Kagame uri mu bafashe iya mbere. Perezida Suluhu Hassan yashimiye u Rwanda rwamwakiriye neza ndetse agaragaza ko yanyuzwe n'imitegurire myiza y'inama yaranze n'isa 26. Yavuze ko iterambere rya Afurika mu bukungu rishingiye kandi ku kubona uburyo ingufu butangiza buhendutse ndetse kandi burambye. Yavuze ko Afurika ikomeje kugaragaza iterambere mu by'inganda, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga n'ibindi bikorwa kandi bikenera ingufu zihagije. Akavuga ko amashanyarazi akomoka ku ngufu za nucleaire ari igisubizo. Ati icyambere ni ukubona imari yo guteza imbere ibi bikorwa. Ndashimira Rafael Mariano Grossi uyobora ikigo cya Loni gishinzwe iby'ingufu za nucleaire, wavuze ko iyo imari ihari ariko uburyo ibonekamo bugomba kandi kuba bunogeye ibihugu bya Afurika. Perezida Suluhu yavuze ko Afurika kandi ikeneye uburyo bugezweho bwo gushaka inkunga ifasha muri iyi mishinga n'uburyo kandi buriho bwo guhangana n'ingorane iyi mishinga ihura nazo. Ikindi ni ikijyanye no gushyiraho inzego zigenzura imishinga zifite ubushobozi kandi bwo gucunga no kugenzura izi nganda hagamijwe kandi kubungabunga umutekano w'abaturage. Gukoresha ikoranabuhanga ry'ingufu za nucleaire mu buryo butekanye ndetse hagamijwe amahoro bisaba ubugenzuzi bukomeye cyane, abakozi b'inzobere, ubugenzuzi mu bijyanye n'umutekano bunoze no kubahiriza amabwiriza mpuzamahanga. Perezida wa Tanzania yavuze ko ikindi gikwiriye kwitabwaho ari ubukangurambaga abaturage kandi bagahabwa amakuru akwiye aho gukomeza kugumana mu rujiro n'itekerezo z'uko buri gihe kandi ingufu za nucleaire zihora zigamije kwangiza. Abanyafurika bakwiriye kandi kumenya amahirwe ndetse n'inshingano bijyanye n'iterambere ry'ingufu za nucleaire. Yagaragaje ko Tanzania yizera ko gufatanya kw'Abanyafurika aribyo bizatuma imishinga ijyanye no gukoresha ingufu za nucleaire igerwaho mu bihe bizaza. Ashimira Perezida Kagame ko rero yarakoze ubutaruhuka mu guharanira ko ibi bigerwaho. Warakoze Perezida Kagame kuba waraharaniye ibijyanye no guhuza ibikorwa bya gahunda y'ingufu za nucleaire muri Afurika. Yavuze ko igihugu cyabo kiteze kwigira ku bindi bihugu mu iterambere ry'uru rwego rufatwa nk'aho ari rushya muri Afurika. Yibutsa ko nabo batangiye urugendo rwo kwisunga izi ngufu. Ati ingufu za nucleaire ntizikwiriye kubonwa nk'uburyo buhangana n'izindi ngufu zisubira, ahubwo biruzuzanya muri gahunda ngari yo kwimakaza uburyo bw'ingufu zizewe, zitangiza ndetse kandi zirambye, ati zishobora guteza imbere inganda muri Afurika.
yavuze ko abanyafurika bakwiriye gufatanya mu kunoza urwego hagamijwe kandi kubona ishoramari rikwiriye guteza imbere ibigo no kubaka ubushobozi mu bya tekinike bukenewe kugira ngo Afurika itere imbere. Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yagaragaje uburyo muri Tanzania nabo bakomeje kandi guharanira kubona ingufu zifasha iki gihugu mu iterambere. Yavuze ko ubu bakora amashanyarazi angana na megawate 2500 ariko muri 2030 bazaba bakeneye hafi megawate 8 ndetse na megawate 70-50. Niyo mpamvu Tanzania nayo irajwe ishinga no kwihutisha gahunda yo kwisunga ingufu za nucleaire muri gahunda yacu y'igihe kirekire kugira ngo zifatanye n'izindi zisanzwe mu kwimakaza iterambere ry'ubukungu. Perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Faure Nyasibe nawe yavuze ko Afurika idakwiriye kandi gusigara inyuma mu bijyanye n'izi ngufu. Yakomeje avuga ko hakwiriye kandi gushyirwaho uburyo bunoze bwo kwimakaza ingufu, guhugura abanyafurika bakagira ubumenyi busabwa cyane cyane abakobwa, ati ku buryo umugabane kandi nabo wagira ijambo rifatika muri uru rwego. Umuyobozi w'inama y'ubuyobozi y'ikigo gishinzwe ingufu za atomike mu Rwanda, Rwanda Atomic Energy Board, Dr Lassina Zerbo yashimiye Perezida Kagame utarahwemye guharanira iterambere rya Afurika binyuze kandi mu nzego zitandukanye nk'ingufu z'ikoranabuhanga. Ati u Rwanda rwagaragaje kugira icyerekezo, ati kandi ikinyabupfura, ati n'ubushake, ati bishobora gutuma igihugu cya Afurika gishobora kandi kuba urugero rwiza, ati rw'ibishoboka mu bijyanye no guhanga ibishya. Icyo rero ni igihugu cy'u Rwanda abavugaga aba Faure Nyasibe, aba Samia Suluhu Hassan ndetse n'uriya muyobozi, akaba rero bose bakomeje kugenda babishimangira muri rusange. Hanyuma reka babwire no kujyana n'icyorezo cya Ebola, babwira ko ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya ibyorezo Africa CDC cyatangaje ko abantu 111 bahitanwe na Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe barenga 390 baketsweho ubwandu bw'iki cyorezo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko Ebola ari icyorezo cyugarije isi. Virusi nshya ya Ebola yagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda yitwa Bundibugyo. BBC yanditse ko mu banduye harimo abanyamerika 6. Ikigo cy'Amerika gishinzwe gukumira ibyorezo cyatangaje ko kiri gukora ibishoboka ngo abanyamerika bikekwa ko banduye bajyanwe ahantu hariye mu kato. Indwara ya Ebola yibasira abantu ndetse n'inyamaswa z'inyamabere zo mu ishyamba nk'impara, isha, inguge, ingagi, inkende, ibitera n'izindi. Indwara ya Ebola kandi irandura cyane ndetse ikanica cyane ku buryo ishobora no kwica hagati ya 50-90% by'abayirwaye. Ebola yandura iyo umuntu akoze ku maraso n'andi matembabuzi yose y'umuntu urwaye Ebola. Uwishwe na Ebola cyangwa se akoze ku maraso n'andi matembabuzi y'inyamaswa irwaye cyangwa se yishwe na Ebola. Ayo matembabuzi ni ibyuya, amarira, ibimyira, amacandwe, ibirutsi, inkari, umusarane, amashereka, amasohoro n'ubuherere bwo mu gitsina cy'umugore. Hanyuma Ubwongereza bwivanye mu muryango umwe bw'Uburayi, ariko ndabona gusubiramo byaje kugorana kabisa. Ndabona kugira ngo bazasubire muri European Union bizasaba agatuza. Hanyuma bikavuga yuko abanyapolitike b'umuryango umwe bw'Uburayi bakoranye n'Ubwongereza ku mushinga wo kwikura muri uwo muryango Brexit, batangaje ko icyo gihugu gishatse gusubiramo nta kintu na kimwe cyakoroherezwa mu kwinjira, kandi n'umwihariko cyahabwaga mbere utakongera kubaho. The Guardian, kimwe mu bitangazamakuru bikomeye mu gihugu cy'Ubwongereza, yatangaje ko inzobere zitandukanye zakoze ku biganiro n'Ubwongereza ubwo bwari mu nzira yo kuva muri European Union, zagaragaje ko icyo gihugu gisabye gusubiramo byakorwa nk'uko ku bindi bishya bigenda. Mu gihe kandi bwaba bumaze kwemererwa gusubira muri European Union, bwakurikiza amategeko asanzwe agenga ibihugu binyamuryango byose bitandukanye n'uko mbere Ubwongereza bwahabwaga umwihariko. George Ricarez, wahoze ari umujyanama mu itsinda rya European Union ryari ryarashinzwe gutegura Brexit, yavuze ko hari ubushake bwo gukorana n'Ubwongereza butari bwo muri uwo muryango, ariko ko busubiyemo kongera gufatwa nk'uko byahoze bitashoboka. Ati hari inyungu za politike zituma European Union n'Ubwongereza bikorana, ariko sintekereza ko bishoboka ko haba ubushake bwo kongera gukorana n'Ubwongereza by'igihe kirekire buhabwa umwihariko ikiguzi, ati cyo kugaruka muri European Union, ati no gukurikiza amategeko agenga abandi banyamuryango. Mu gihe cy'imyaka 40 Ubwongereza bwamaze muri European Union, kandi bwari bwarahawe umwihariko wo kudakoresha ifaranga rya euro umuryango uhuriyeho, ahubwo bagumana amapaundi yabwo, ndetse no kudashyirwa mu cyiswe Schengen kigena ko ibihugu byose biri mu muryango umwe bw'Uburayi byemererwa kandi kugenderana nta mupaka. Ikindi Ubwongereza kandi bwari bufite nk'umwihariko muri European Union no kugabanyirizwa amafaranga bwatangaga ku ngengo y'imari y'uwo muryango. Sandro Goz, uri mu bagize inteko ishinga amategeko ya European Union, we ati birasobanutse neza Ubwongereza bwasaba
ati bwasaga n'ubwidogeye ati n'ubwidodeye umwambaro ubukwiriye, ariko ivyo byararangiye. Ubwongereza nta mwihariko bwabona bwafatwa ati nk'abandi banyamuryango bose, ubona inyungu nyinshi cyane zo gukorera hamwe iyo wemera guhara ubumwe mu bubasha wari ufite. Abanyapolitiki bavuga ko European Union ishobora kandi kwakira icyifuzo cy'Ubwongereza cyo gusubiramo, ariko bigasaba ko haba hari ubwumvikane buhamye imbere mu gihugu ati koko gishaka gusubira muri uwo muryango. Byashimangira ko Ubwongereza kandi bwahinduye ibitekerezo. Inzobere zivuga ko nubwo Ubwongereza kandi butasaba gusubira muri European Union vuba, buzashobora kandi gukorana n'uwo muryango mu bijyanye n'ubucuruzi, umutekano n'ibindi, ariko bitangana n'umunyamuryango. Bibaye mu gihe Ubwongereza kandi bukomeje kwibazwaho ku rwego mpuzamahanga, kuko kuva muri 2016 ubwo bwikuraga muri uyu muryango bwakomeje kugorwa n'uburyo bw'imiyoborere. Nk'ubu Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer ari ku gitutu gikomeye cyane, asabwa kwegura nyuma y'imyaka itageze kuri 2 arabuyobora. Ni nyuma y'uko kandi mu myaka 8 yakurikiye Brexit abandi bayobozi barimo Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak nabo batangiye kandi begura batamaze kabiri rwose kuri uwo mwanya. Byiyongeraho ko nubwo bamwe mu banyapolitike n'abaturage bakomeje kandi kugaragaza ko Ubwongereza bugomba gusubira muri European Union ngo kuko kuyivamo ari ikosa rikomeye cyane bwakoze. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango w'Ubwongereza witwa Best for Britain bwashyizwe ahagaragara muri Mata 2026 bugaragaza ko 53% by'ababajijwe bashyigikiye gusubira muri European Union, mu gihe 33% kandi batabishyigikiye. Abashyigikiye gusubira muri umuryango ku Bwongereza barimo mu ishyaka ry'abakozi riri ku butegetsi, kuko 80% by'abajijwe bashyigikira gusubira muri European Union aribo bo mu ishyaka muri iryo shyaka, ndetse no mu yandi arimo nk'iryitwa Liberal Democrat ndetse n'iryitwa Green Party. Reka rero mbashimire kandi mbifuriza kukomeza kugira ibihe byiza.